هەر لەبارەی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردننی شارەوانیەکان لە باکووری کوردستان و تورکیا مەبەستمە گفتوگۆی زیاتر بکەم بەڕێز عەبدولحەی ئۆکموش جێگری سەرۆکی کۆمەڵی شۆڕشگەر و دیموکراتەکانی کورد لە دیاربەکر لەگەڵ منە. بەڕێز ئۆکموش زۆر بەخێر بی بۆ کوردستان 24 سەرەتا پێم بڵێ پرۆسە هەڵبژاردن چۆن بەڕێوەچوو؟ پروسesa hilbijartinê bi gelemperî gava meriv lê binêre niha tiştê ku geşedanên ku bûne bi rastî tiştekî gelek bûyerên neyînî jî em pê dihesin wekî geşedanên şer ku di nav gelda li ser muxtaran li ser dengderiyê şerê çêdibin û yek du do kuştî nûçeyên wiha hatin nûçeyên awa ku meriv navê tiştê awa bibûna li mixabin hinek nûçeyên awa jî hatin. Lê bi gelemperî gava meriv lê binêre li Kurdistana Bakur bi awayekî sikûnet derbas dibe li çend jiya hinek bûyerên neyînî bûbin jî bi gelemperî hinek sakin derbas dibe û gel dengê xwe davêjin dengê xwe didin û li bendê encamê disekinin. Başa. بەڕێز ئۆکموش بۆچی هەمیشە کورد و شوێن و ناوچە کوردیەکان دەبن بە چەقی ململانەیە یەکلاکردنەوەی ئەم کێشانە لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا؟ خۆتان دەزانن لە هەڵبژاردننی پێشوش هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی تورکیا بە هەمان شێوە بوو. mixabin di nav Kurda da ew çanda hilbijartinê û فرقیت نابینا انسانای تفی فرقیت خوبا جیانا به هفره مجبوریت جیانا به هفره او چند مخابن پیش دانه چیه جبر وی اکیجی هر دم ev nakoki di nav Kurda da derdikevin. Başa. هەر ئەمڕۆ لەگەڵ هەڵبژاردننی شارەوانیەکان هەڵبژاردننی مختارەکانی شەیە کامیان گرنگترە بە تایبەت بۆ کورد لە باکووری کوردستان؟ dengê we qutbû min vê pirsa we femnek hûn dikarin dubare bikin gelo? Başa. ململانێ لەسەر کامیان دروسترە؟ خۆتان دەزانن کە ئەمڕۆ لەگەڵ هەڵبژاردننی شارەوانیەکان هەڵبژاردننی موختارەکانی شەیە. بێگومان di encama hilbijartinê da girîngî ya şaredariya ye. Lê ew ez behsa nûçeyên ku şer û pevçûn û mixabin kuştina du kesan behsa van nûçeya gava meriv dike ew di muxtariyeta da di ser dengê muxtara ev şer derketine. Lê girîngiya hilbijartinê li ser şaredara ye bêguman. Lê heta niha şerekî ku wisa ku meriv bêje kes hatine birîndar kirin û ew nûçeyên wisa nehatine ji bo şaredariya. Lê nûçeyên gendeliya denga hatine. Wekî Ruhayê, wekî Agiriyê, wekî Şirnexê bi taybet divana da jî li ser gendeliya denga û dengdêra nûçetên mixabin van nûçeyan jî dilê meriva hinkî jî ji encamê sar dikin. Başa. Ew navçanەی کە یاسای قەیومیان لەسەر جێبەجێ کرا دەنگدان لەو ناوچانە چۆن بوو؟ Niha mesela qeyûma di Kurdistana Bakur ji hemî dengdêra ve ev reaksiyonek li hember pêkanîna qeyûma heye. Ji ber vê yekê jî ciyê ku qeyûm hatine avêtin dengdêrên Kurd bi rastî li hember vê yekê helwestekî bi tundî helwesta li hember qeyûmtiyê nîşan didin. Lê pergala hilbijartina Tirkiye ger bi Tirkî ku dibêjin taşıma yanî ji hinek derê dinê ku dengdêra anî bin li wê derê qeyda wan çêkiribin û li wê derê bi wan denga bidin avêtin dûra da hinekî rîsk û hinekî qala gendeliya tên kirin. Lê bi gelemperî li hember qeyûm pêkanîna qeyûma pergala qeyûma helwesta Kurdên Bakur zelal e. Yani pێت وایە ئەمڕۆ لە کاتی ئاشکراکردنی ئەنجامەکان ئیدی قەیومەکان نەماون و ئەو ناوچانە دەکەونەوە ژێر دەسەڵاتی پارتە کوردیەکان؟
Ya de peşeroje da ger eviya lgori pergala Türkiye û pevajoya siyaseta Türkiye merv dikare binirxîne lê awê ku xuyaye pergala Türkiye wê yekê hezm nake ku Kurd şaredariya bi dest bixin û şaredariyê bikin. Ji ber vêya jî ew şik daîm di dilê Kurda da heye ku dîsa qeyûm bên avêtin. Lê ku qeyûm bên avêtin jî û neyên avêtin jî Kurd helwestekî nîşan didin ku şaredariyê hetanî niha bi taybet şaredariyê ku hetanî niha qeyûm hatine avêtin wan ji destê qeyûma derxînin û ê ku ne qeyûm bin jî şaredariyê xwe zêde bikin lê pêşeroja da qeyûm bên avêtin jî bi gelemperî bi dengê dünyayê ra bi raya giştî ra ku ji xwe xweyî derketinê ra encamekî xweyî derketinê ra nîşan bidin. باشە بەگشتی پێم بڵێ هیچ گۆڕانکاریەک لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکان ڕوودەدا ینی هەنێ شار خۆتان هەیە دەزانن کە هەنێ شار هەیە کە یەکلا کراوەتەوە بۆ نمونە شێرناخ بۆ ئاک پارتی یاخود هەندێک ناوچەی دیکە دیاربەکر بۆ دەم پارتی هیچ گۆڕانکاریەک لە دەنگەکانی ئەم پارتانەدا ڕوەدات؟ Encama hilbijartina ra gelo pirsawel encama hilbijartin û şaredara ra ve alaqedar bû. Na li gelek devara wisa berê li gelek devara wisa xuya ye ku ew ji destê qeyûma şaredarî bên stendin. Yani li gor pergala hilbijartina Tirkiye û li gor dengdêra û li gor helwesta dengdêra gava meriv lê dinêre li gelek devera ew ê ji qeyûman ev şaredarî bên stendin. Lê ciyê ku gendelî hat nekirin wekî ku serî da mejmart Agirî, Şirnex ciyê awha hinek şik hene ku partiya desthilatdar ya AK Partiye bistînin ew jî ji ber ku gendeliya dengdêra hatiye kirin. چۆن دەزانن کە گەندەڵی کراوە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان ڕایگەیاندووە یاخود لایەنەکان؟ Na ji serî da hê beriya ku dengbên avêtin bi hinceta ewlehiya sînora gelek zêde yekîneyên leşkerî li Agiriyê jî û li Şirnaxê jî bi taybet hatin bicîkirin. Piştî ku hatin bicîkirin bi hejmarekî zêde. Piştî hatin bicîkirin îro jî wan yekîneyên leşkerî û hêzên ewleyî bi awayê girseyî birin ser sundoqa û deng bi wan dan avêtin. Esas gendeliya ku ez bêjim ez behsa vêya dikim. باشە لەبارەی ناوچە بوومەلەرزە لێدراوەکان ئەو کات کە ئۆپۆزیسیۆن گوتی بەهۆی هاوکاری و قەرەبووەکان پارتی دەسەڵاتدار دەنگی ئەو ناوچانەی برد بۆ خۆی ئەم جارە چۆن دەبێت؟ وندیسا کاربن پرساخ و دوباره بکن جبر کو دنگ خود باشە دووبارە یەکەمەوە ئەو ناوچانەی کە بوومەلەرزە لێدان پارتی ئۆپۆزیسیۆن ئاماژەی بەوە کرد کە پارتی دەسەڵاتدار دەنگی ئەو ناوچانەی بردووە بۆ خۆی پێتان وایە کە ئەم جارە چۆن دەبێت بۆ نمونە شارێکی گەورەی وەکو هاتای کە جارێکی دیکە لە هەڵبژاردننی ڕابردوو دەنگیان نەدایەوە بە جەهەپە باجارێک و بەێ باژار و ناوچەیەن و ئەردهەژ لێ چێبوو و زێدە خسارێژە ئەردهەژێ دیتن بەرێ چەوە بگرسیایی بگرانی فەرقێکی مەزن ji partiya desthilatdar alîgarê AK Partiye bûn hatay piçekî cuda xuya dike ew jî ji ber ku weka ku hûn dizanin nüfusekî zêde yê Ereb û Nuseyrî li wê derê dijîn hatay piçekî cuda ye lê wekî dinê wekî Entabê wekî Maraşê wekî Malatyayê vana bi girseyî ji berê de AK Parti partiya desthilatdar ferq davêtin û dîsa wisa xuya ye ku alîgirê partiya desthilatdar zêde xuya dikin. Lê hatay piçekî cuda xuya dike hatay mümkün e ku partiya opozisyonê dîsa bistîne. Partiya opozisyonê ku ez bêjim jî partiya Komara gel CHP.
زۆر سپاس بەڕێز عەبدولحەی ئۆکموش جەگری سەرۆکی کۆمەڵی شۆڕژگار و دیموکراتەکانی کورد لە دیاربەکرەوە لەگەڵم بووی.